Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apasat ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero. Kastameten ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo di Tabonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan di Taanduyan, Tubao, La Union. Kastamatan ka ni Kabsat Robespierre Isla di Talyoren, Tubao, La Union. Hello met ka ni Ma'am Geraldine Laroco. Kastamatan ka ni Ma'am Nati Ramirez. Naragsak ngayong kay panagdangdangag. Ketkas iti muna anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laeng no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan ken apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kunan ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Ang mga nagsakit ka, gapoy iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata, itikas na, matay ako. Ading, di ka kumamatagsawa, iti kasta. Awanan manong, nadadaalan tibiyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin, Ti kunam ka di, kat kabaalak payasang wan dagiti tao. hindi ka agdanag ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine, Lolo, dumngag kayo taday bagak. anya da ita, Lolo? Nitunay, nabiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matno kasta, Lolo. Terumbang kan kuanak at mabalod aging katong pabiyag. Iso na laang tanatayan ni Tunay. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di ka di polis ti awanan pain? Pinatay si Amayaw. Anya? Kalpasan na, si Moko ka dagiti basiknan apaok. Nagdisnudo si Moko di Amayaw ka dagiti panakabagiti lintag. Marcial, da kayo magkahan, tatang. Uy, kadwak ni nanang nyo, kinidit raw. Agyaman nakiti sa sarong karyo, tatang. Anang, Jetro anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahi nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, iso alay sagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalod ak tinapatag. Naibalas ko napasamak itanak ko.
Marshall, Yatro, anak, Um, amo, akasabot lang iti kabsat mo. Nasakit ninagam mo kanya. Gapo iti kina-irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papa kong baba. Ano ba mo iti pamakawanan ako? Kasabatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Nagiti sa ala na saya at ngayon aramid ko. Iti kalabes. di mo nagtagtagari ni Jethro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga aging gaita. Nasakit pa'y laing tinahakim nakin ni Marshall. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daon ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Gamin, naladawon ti amin sakbay anak ka-amiris ni Marshall. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron No maminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi ang apasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang ay garog. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta kindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manan. Papigsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray kasano ti banok ko. Jaklat na makatulog. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sapay kumata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita iti sibay mo. Tapnod ang gayan ka iti sa amarikrik ng ita. Gamamu ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajetro. Sabay kumatagbalin kayo anatib kadag ito yagon daway. Aging gaadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshall. Gapo iti kastoy anapasama. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Diyak ko man pinagpakawan ini. Itat nakabaludan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot ya puko ta. Masakit ka din? masikog ti apo ko talakay. Ya. Unay matang. Apay ang nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko ana. Nakakaroon na mariyatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jethro lakay. Ay. Magmes-mes-mes itay. Di na ba't lang maaklon tinaamuan na. Baro manen apare ko dahi tulubilang lang. Renato, Nakakasimbo na kita po ko tabakan. apok, apay adi mo manen kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakamukan kwa na. Launay, Lola. Apok, nadimngag kumakada kami kanimanong Jethro idi. Asinaan na ni tatang. Nalabit asan napasamak ti kastoy. Sa anak kumaan na ramas. Kat sa anak met kumaan ang sikog.
Di mo si tiran ti inam apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amin, apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mo't anapasamak kan ka ti kastoy. Lola, iso apabasula ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod insan. Kasla kaano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Uwan nga rod. Talagaan nagbiit ti panawan saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan insan, kat agyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatib kar kanya. No awan ka na jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak to pulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Anya ka kadi. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita, makaawid kan kat makadan namatan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Natabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay ba't tinakastatar aramidom apok? Kanayon ka rumwar, kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang adayta, nabarbartik ka pa'y apok? Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, lolo. Puro parikot teta dito eh. Nabaybay amasapa yung ti panagadal mo. Bayamon day tadal lolo. Makauma te agadal. May mayat te bulakbor. Na-enjoy. Itraw, Naragragsag tayam ti biyag no kastoy. Malipatan na kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilit at umaytay abiti tangatang. anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, kuhay? Tapay mat lolo. Di mo kuman tultuladan ti abam. Di mo kuman surutan dagiti dakis nga aramid na abak. Lolo. Kamagan no saan to nakabailan ti inayaw. Numaman na ti kastangar aramid na mapag. Masan ka magkumaya inam? Teresa bakit? Apay lakay. Anya ka tanuawagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta maipapankin ni Jethro. Ne, apay ni Jethro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanin nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko, Kitimade, nasursuro na pa yung tagaramat iti maiparit nga agas. ay, una yan. Isu nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta. Sige, apag husto, inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta man nga ti pamilya? Ni Vanji, nakaawid nga tan. Dagitan anak ko. Kumusta damat nga tan? Ado na surat tim patulot ko kadakwada. Nga maawan man lang ora may isang subalik da. Mawatak mat kitita. Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarat amadosak. Gapo kadagiti aramid ko.
inabusok ti kinasimpet da kanya. Diyos ko, si kanti makaammo kanya. Italagkon kin ka ti amin. Kat sabay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Kat sabay ko ma, tamapakawandak meten. Diyos ko. Kate, kumusta ka magkandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang mat, tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang, tatalaga nga ado ti matrabaho. Ayun gayam, agawid ako ni iti mabiit. Agpaso anak? Un tatang. Ay na, nasaya at mo't mo kastanak ko. Nasaya at mo't mo agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Ayun, kumusta mo ni Jetro? Aw-awagan kitay. Ngam di naman sungsungbatan ti cellphone na. Ay, ang mga nadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat da pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman ngay baga? Agam, nasaysayag mo lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Ay, Vanji anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Kumararag ka kenkwana. Kat dawatam ti tulong ken panarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagain saan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok kan mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katjak tumaumang agyaman kan. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan. Uray sika, agan anad kamot dito'y. Wen, saan na bali ta sumarunuak matla ang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapuan, Jetro. Ha? Nanang. Ni, diyak mo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang. Sa dino tinaggap-gapuan. Ha? Ko, ay, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan kang aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Huh? Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abisyon. Tuladam kadimat ti amon. Ha? Surutam kadimat dagiti dangkas ng aramid na. Nanang. Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna. Ngam saan mat gayam. Nagsardeng kapay gayaman nga agiskwela. Ar-aramidak mat amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ang ti panagadal yun. Ang apay adi mo man lang maaramid mat ti agadal itinasayaan. Apay, Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabailag. Tapno agbalin anasaya at ti pamilya ang binukal ko. Alam, apay. Apay akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasunan.
Apay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitam ni kasat kanya. Maurnos pay nga ta ti pamilya ni pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua, ni Ma'am Pisces Girl, kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi. Kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-apari West Cagayan Valley. Kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo. Shout out mat ka ni Ma'am Maricel Concordia dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello mat ka ni Ma'am Jerlyn Kudyamat. Kastamatan ka ni Sir Oliver Gutierrez. Hello mat ka ni Sir Marlon Holyo. Ka ni Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdengdengan. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoy a sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao. Kapo iti napasamak iti pamilya tayo. Tanda ni inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan latta arason day tatapno agaramat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimag kayo. Saan kayo uman nag-recare pa? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginondawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abala sa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayo ang pangasayo. Jasmine, Itigay tagar aramidan niyo. Karkaruan niyo lang ti sitwasyon. Karkaruan niyo lang. Anay ko. Apayan, anak ko. Kaya tinasakit. ano ka, Jasmine? Anya din na sakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray na kalaang ni Diyos. Ang anak ko. Jasmine? Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masyadak launay dyan aktari na ato. Ay, agpadata ba kay Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak amen na. Teresa? Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspasa maklakay. Saan mo basol ba kay? Awan basol mo? Ilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpabasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwada. Tapno makarugi namanan.
Italik tayo langin iti Diyos ti amin bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay ko ma, ta ispalan na iti pagkad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kaasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Jak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti pakinakam. Tapno malasatan mi dagito ya panupo. Kasyanda kami kumaapo. Panji, anak ko. Nana, Itay na kapay asap-sapulan ka ni tatang mo. Adda ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. Diyak mo daramidag nanang. Awanan ti sa bali amasit ka. Mariribukan ako na yan. Dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabailan. Tirumbang ko ma. Kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam, mamati agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangruna tayo. Kanayunan tayo kumati umasidagkan ko na. Addaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Wan, nanang. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya adem, apok? Naispalo ni ti pagkad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Nasaya at ba't nga rodlo kasta, apok? Iso na lang. Tanaragrag ti iniinawan na. Anya, Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko manong. Ado ka di matlaan tikinan mo. Wan manong, agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni nanang amangay aywan kanya. Mababainak na rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni nanang. Nga isumat ti makagapo no apay anaragrag ti iniinawam. Amo, manong. Talaga siguro asaan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti naramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka na protektanan? Sapay ko mata mapakawan na kanak ko. Awan basol yung kanyak nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo apagsayatan mi nga kamsat. Jasmine, Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdadan nata yon, nanang. sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kuna ni Lolam anasapa ka arimwar. Ang amapay nga itaka na ang asimangpat. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawatak matadagos. Anya? Kaya't mo asawan. Agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko. Extra income laang nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentak no makaurnong akmat iti oray basit.
Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayo pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mat apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mat ati pampanunutan nyo. Jetro, Kentap no mapadasak mat ti mangged. Mapadasak mat ti maadaan iti bukod ko akwarta. Babaan iti panagtrabaho. ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal aging nga agturpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat tan dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimat ama pan ag-deliver, apaok. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver. Awan ka diti serrek ni Jetro ita, iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Wen, nanang. Sapay la ko baga road, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Wen, nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Malala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabyan nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Banje? Ay awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day. At dapat surat asimang pay. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta asurat lakay. Naka-address mo ken ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Ah, Nalabit ang naggapo ken ni Marshall dito asurat. mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. At ko'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anyo ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpay sunanang. May papan ka di iti surat ni tatang. Wen, anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarong kartayo kan kwan. Nanang, Ay ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang. saan nyo ka di akagura ni tatang? Aklunak. Talaga ang nasakit tinakam ko kan kwan. Nang ro nakadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam itataad da sakit na. Kan madusdusa kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrikrikat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akpatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall, Kiyaba lang. Na pinaggamot lang. Tikit daw ko, Banje. Tatang, Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayo? Anak ko. tatang. Agyaman ako na iti oras. Gaimpayo ita kanya. Tatang, pagpaimbag kayo. Pakawanan na anak ko. Nagdakil. Tinagkurangak ka na kayo. Nangarunakan ka. Banje. lipatan tayon day China kami. Di Diyos to, kat mamakawan. Da kamin to lakit din at tao lang.
Asino kami kumangay man. Tapno ipaidam ni kan kadayt na, Marsyal. Gusto ni nanang, tatang. Agyaman na, Banji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay, gapoy tinaitangay magayaw. Lakasagan akon amatay, gaputa oray kaskasano. Nakunod ko patlangan, di pamagawan niyo. Tatang, Anya ka ka di, Marsyal. Di ka kumamutag sa iti kaston. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kiti. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marsyal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikanik aman ipod ita. Kanayunan min timang sarungkarkan ka. Urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaan kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabyan tayo. O sige, umaya kon. Diyaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan nanang, daytoy pay. Wow! Nagpipintas mo't ang dagit na asabo, anak ko. para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Anong apay arigalwanda kat saan ko mat a birthday? Uray saan nyo a birthday. Kaya't da kayo a regalwan. Ngamin, kaya't mi ama kita ti kinaragsakyo. Ah, Daytoy kas pagyaman mi kada kayo nanang. Gapo iti pamatag ken sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata nagustuhan nyo nanang. Launay anak ko. Magustuak unay, ken maragsakan na. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makikita kun tibunga dagiti rigat ken sakripisyok a nagaprod. Nanang, Nanang, Kat ikalik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo uti nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sapay ko ma, tatarabayan da tayo iti rigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para iti napimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging gaan na padakkal mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan a nailasat ni Marshall ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat atidog unay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanakit di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti pannakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang ted ti Diyos iti parikot wenno pannubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo.
Nasaya at ti panagpuspusom, isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna, nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita, kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan, kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawisak mat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko, may papan ken ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat ken ni Grace, idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak ket makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti uneg ti 3 atawan ti panagin na dayumi, makunak a nasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngaddan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Diyak laing pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mon sungsung batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pay iti 10 at awan ngam siyak. Ronald, Kaano kayo pay iti dayjay a Jake? agmay sa tawan kamin, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukon? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon tan. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na nga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si kalaang tinagbalin alubong ko iti unag timmano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tadwa. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaang kadi kalakakan kati amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatan. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow, congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Wan nga roda. Oh, dayjay, pirpirmaan dan ti marriage certificate na.
Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Ah. Umisam ka mat, ah? Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol, Sa bagay, maawatan ka matkit di ah. Amok nga ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Angam talaga akas ta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. Una, naragsakak mo ikat. Para kin ko na, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada kini Jake. Inbakan ko na. Arespetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanan. Amok kan mamati amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amangi pateng. Ken mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kini Jake. Mabalinaya matasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare. Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. So bali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuma talaga, ti insagarak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak mat, babe. Oh my God. Tasikat suwan tatang iti na dumupay bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pailaan. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito eh. Kat agsubliak mo't langi di Japan. Ronald, Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw kapay langit ti pamakawan kanya. Kasalamat din agbagbabawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag ka saan man, saan ka di. Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailangan ko mati panagsorim. kayat ko lang ang asiguraduan na talaga nga okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amunday ta, Grace. Ronald, Ang amok nga awan to sa bala tulungan na. No diti, maging ogyak tumatlahan. Ayong gaya. Agyaman ang iti wedding invitation mo, ha? Imayak, tapno may pakitak na nakasagana ako na mga awat iti napasama kadata. your presence is highly appreciated. Thank you so much.
Agyamanak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak yo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Wan karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kiti dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma, tagsublin tumatlaang ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon ng parang tultulong mo kanya, karon. Pinapudno na. Jak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon a panangan andingay mo kanya. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidag ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amokmat nga inayat mo unay ti gayam ko. Isu na lang tadimting ni Jake. Jak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald, Nagkasaran ti best friend mo. Makitak matanaragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtalinadek pa'y dito'y pusok. hello? Hi, Carol. Ronald? Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan ni di ka na ibusesan ah. Ada kita dito Canada. Hanggang planong tagawid dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 at awan adi ka nagparparik na. Okay. Kumusta ka man din, Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga Rod Ronald. As in, single ka ba ilang? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre, kailiw ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald. Hi, Grace. Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy. Okay lang, Mad. Sika, kumusta ka matan? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamuam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay nga eh? Kat tibis friend mo Ah, kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar, kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo takasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan tibiyag mo iti Canada. Saan mo't nga kami nakanitukot naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo't ti lugar kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada. Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki iti Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para iti citizenship ko jay. Kasta ka di.
Wen, Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pagistoryahan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ado ti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga nakaun-un naman ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madani ti anak kini Jake, Chris? Wan, saan kami ang maadan iti anak? Gaputa agda diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di. Saan ta napagsaritaan dito, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakana ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisib ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka ta kasta saksaktan na ka? Ronald, Rabang nalaan ko mga irespeto na ti kinababaim. Sana gaputa saan ka makanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dayto yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak tarumbang agyaman kayong kakaro. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Ang mga no, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Anya? Nasaysaya atin ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Ah, hello, Grace. Oh my God, Bes! Agtugaw ka. Saanan, Bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, Bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, Bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunam. Carol? One best. Kasta ka di. Yes, best. Sige Agsi arak labit. Kaslamat imot ng tityan ko. Ha? Okay ka kadilaan, best? Uun, Bes. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ha? Ronald? Kumusta ka? Okay ka din, tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di. Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ha? Ay, saanan, Ronald? Amangan mo makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Oh, mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Ha? Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay ako. Kampante akong amang panaw ken ka, Grace. Ron, Ang di mo rubang tagtalan na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta,
May liwliwag mo, ti panang lukloko ti asawam keng ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pay ti lubong. Asawak lang ta ni Jake. Grace, Marikrik-nak ngagsublimat lang ang itidanak ni Jake. apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald, Lipatan mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki, aparaken ka. Oh, apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na ah. Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Di ka di may papani ti panagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa nakasagana? Ibagam lang, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mo't nga iti kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min tagdardara sudos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakita kan ka, kat idanon da pa'y iti asawa, wano kin ni Carol. Kinapurno na. Yak pa ilang malipatan tinapalabas ta. Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa ilang aging gaita. Ronald, No sanak lang nga insukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo tan nga agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramin ni Jake keng ka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald, I love you, Grace. No manugot ka. Saan? Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Ang asim tadimon baliksan pa'y dagita kanya. At dan asawa. Kat nobya matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kun iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galaangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man ti agkalay sa akin ni Carol. Dayay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumata ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayo. Grace. Di mo't na ibaga akong ngayon ka. Amumait nga aging gaitakit. Sika pa ilang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalan kita. Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatan na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipatan tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipatin ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid. Sika ka na yun taday ti puso ken panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into nada kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an nayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatam ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impay mo iti kanyak. Grace.
Ikarim kanyak adi mon tupulos lukwan. Kan paldaangan tigayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige, ikarik day takin ka, Chris. Arami dag amin nakita mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantagkid daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman na iti pamatag nga impai mo kanya. Nga uray kasya iti insubad ko kan ka. Kat sapay ko nga, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya ken ni Carol. Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat kat inpamaysak ni Carol aging gaan addaan kami iti anak, kat ininot anak kamubunak. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin di na inpalubos nga agbasol kami kani Grace. Ita, addan dua nga anak mi kani Carol, kat adda kami ita dito'y Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace kani Jake, kat adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao a mapukaw iti biag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apudpudno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.